kadai gajing menjur. Silent is consent. Dia lor tak kenong rim. Ngapai biang seketin jong blay. Kebapan kan mau. Bakadan kepor yaki iki baro. Kepor kebangin keren. Bar kepor kebangin sengap. Tengah sengo. Ban pen kan mau. Kekelemat kebangarung ban pen snok na dia. Siya kaseng VPP. Ngong bakan no gajing sengo tiang. Tangga kerteng. Kalapen no lupa ya kemensia mo jonga. Kataga kerteng jongka ka voice of the people party. Mana perkat bakal ke voice of the people party. Henry halo kini ki jing ja paro nganut ban ong ban nganut ban percisan mangadon hapo kadai ka voice of someone. Kaba baro upai ba unsa tip ya ke jing sisa baro. Henry kani ka bangile ngiwan hakmat jong pi media. Siapi pai ba kamut ban pensotu baklaya pi. Kamut ban dalam baklaya pi. Kamut ban pen klumar jemut ya pi. Ngimdon ni ngidon bit thik ke jing temu jengi kalong bakhui. Kababa kabangin ya bit nak banta syata katong menyalam ban penkeladur ya kari bargajat pun riu ujungi ban penkeladur ban pen scam ban pen bapat ya ka ban kham tam ban pen wandur pat syaki ki baba baca bakam ba susu bai ba bi ngada baci sokhia ka mensim ngamla ban chu sngap kumbla pen pau kiri orang ba kadai gaji sisa ba hadin menglayuk ke phone call hadian mengekendu kibriu habaya tho habaya priu bat halanti singkin yang aku no mikmat kiwan hayeng ki ongen le kumno ngenrai kumno kidon kini ki bang aku apan pau pi kidai ki nong kersan berhem mensiam jong pra nomor kidon ke jingkermen badai tang hau pra ngena non rai ke jingkela ngamsok ke mensiam nomor kidon ki bong ba ngenlet no ska UDP ngenlet no ska kongres nginom le tap bot shu lani ngin let no sakanota ngasngo ba ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jikir clear ngihap banwan sipi kong pai ba ngakuan pen ken mau ba ka ei ka baca ka ei ka ba laja ka dei hapo konstituensi ka jonga ka banga ngade pan persya hakmat ka sisi bang adab ong yiki ba ka ei ka ba pipirai nganong la ban menjur barki ba persya apo ngan persya sabar namar ngan sngau dia ada ngamle kumta nga sngau pen ken mau tu kentin bong ba coward dies many times before that ureu khau pot wala biap bonsin shoban mat ya kejingya pasisha ngan pen ken mau haki por gisnam bralit haki taki profesor badan borom ngadap ong iki namar kini kiki jengket at mentala borok sistem hadin ba ngila job ya ke amalia dengan sukun ngade ubreu biasa ban ngayai ne apa yang kata kejingele apa yang kita je kun namang akan mau be ya ki ba ki bale jit nga klam pen ketram ki ba jit nga om nang ta kejeman toy jo ki simet kan no ki ba yit ba thoi ki ban sabar konstituensi badan ka vote ki ba don ke jingit ke jinget ke jing shania bar ke jing kermen hanga kum no mikmat kum no wan shet kelai ki kawan ke jing tenra nga habang atia ngade mom don jaka kekentin kawan nasiondet keboong mame lada metip yo jing sisa ban mesngap yo jing sisa men bam yo jing perem de mat kadau ngasngo bang ade ban wan sipi kung pai ba kamut bakan ni ka bangin wan bai thu ipi bang na isi ba arden dan isi ya ka VPP kung mga laong yapi barkidi ki parlok ru umday bangin mi no na upra nginomi no upra namar upra ngingit umday ujong no upra uday jong ki pai pa stang de ki pai ba ki be ngi kata ngin haban mi hendai nginom priang pat da komai pat ngakuan pen pau pi ya kani nama supia pra kemensiam de mat kadang pen ken mau ya ke jingja hapo konstituensi ki jonga ngalaya de ka constitution hendai nga ong yaki ngam sim persya ya kini ki candidate ke ba pi pirajit wala da ngim don benta hakata ke jing bakla ha ke jing jet ke jong pi haka jing decide ke jong pi Henry ngin siam lang ya kata ke jing bakla ke jong pi ban pen bah pa ke jat pen rio Henry i doktor bat scam bodon burom i pen sutu bakla pai ba nei pio da kabor ngadon hang ni ba ngakren menta ka pai ba lamba ka video with my responsibility and authority ban pen sai
nreng nadon ke jing perkhat atau kopor next day ka bai Dr. Bart scam da bobrong ila keren pop media perstu bakla bai bak nadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lani patma namar ke jing pen sutu bakla ke jongpi pi ong banga kham puli constitution ngam dong kaban puli constitution ngaklam bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bapen ken pat constitution aku ban keren daga basai piong bau badal bot ukham puli constitution uya light na constitution lada dongkam ki jing pendongkam jing dongkam penbah la penonra in the form of amendment kadai Dr. Baskam nokam penikai schoolinga ngalalong no mikmat khat nyu snem ngako ban keren pi dak basai bade mo pi bo pen kenya constitution ya ke ga basut de pi ya ke ga bo pen biang ye pi ka biang ya ka bade ki wei kam dei ya ka bade ki wei di go bakla ka bade ki jong pi ka de bade ro ngako ban pen pau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kene ka keren shai haga wide kumno ban haga wide bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle nani de ban pha lembaga constituency ngina de banle na jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penken ndai piong bat hanaba ngala bakla na constitution kene ka ong kumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee, and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 jaw constituency but ka 18 penthor mo